Zmagання отримане з руського язика і язичної культури основних школах, у котрих ще настава організує по-руски, і школах, у котрих ще руський язик vyučuje як výborný predmet z elementami nacionalnej kultúry. Na ňom učastvovali 47 deci zo 19 osnovnih školách. Popri Keresturske, kod Surskej školi i školi u Đurđevac še odbiva porjadna nastava. Z ponad 10 školoh, u ktorých še vyučuje ruski jazik ako výborný predmet z elementami nacionalnej kultúry. Najveći rozumíše školjare z Novog Sadu, ali i z Skuli, z Novog Orahova, z Bačke i Topolji, z Verbasu, z Bačincoh. Nješka vyplňovali testy, ktorí pririchtali na to závod profesorky Ljubka Malackova za porjadnu nastavu i nastavnica Marča Striberova za výbornú nastavu. Bar sam zadovoljna, znala sam šitsko i було велише, як це сам ще пририхтувала. Було mi досить часу. Поробив сам десь за полгодини, хоч ми мали годину і пол часу за роботи. Чи були задатки чešši od toho, jak co si očekával? Були дакозлем. Nješka u Đurđove otrimane 12. medziokružne zmaganje na kotrim učestvovali školjare od 5. po 8. klasu, a na republičnim zmaganju, kotre še ma otrimac 28. maja, budu učestvovati školjare 7. i 8. klasoh.